Pemirsa KPU Denpasar kejudi dados pilot project Green Election oleh KPU Provinsi Bali. Punika mawinan KPU Denpasar kantun ngantosang indik regulasi kampanye. Ketua KPU Denpasar Dewa Ayu Sekar Anggaraini ngaptiang paslon sida nyokong Green Election melarapan antuk nganggen APK sane ramah lingkungan nganggen videotron mawinan videotron wenten ring samian kecamatan. Pai ketandane taler madue videotron sane wenten ring ajang kantor nyane. Lianan punike KPU sida ngawikunayang media sosial miwah sarana tiosan. Kawohin KPU Denpasar kajudi dados pilot project antuk KPU Bali sareng Badung sa Green Election sampunanin kemargiang ring pilkada warsa kali-tali kalidase sane lintang ring sajroning nes kuentenan alat peraga kampanye APK sane nenten ramah lingkungan. Indik penedunan baliho sane sampun mepasang pai ketandane wantah nguduhang. Indik dasar ugar-ugar pemargin nyane peraturan KPU durung tedun indik kampanye mawinan kantun antosang regulasi. Nanging yening selain saking pemilu nelintang, pengawasan ring APK pinaka amongan saking ranah Bawaslu miwah Satpol PP. Satpol PP nerima surat saking Bawaslu untuk ngedunang baliho sane mepasang ring gena-gena sane kelarang sekadi ring ajeng kantor pemerintahan, fasilitas umum, lembaga pendidikan, miwah sane lianan. Tios punike kaaptiang paslon indik fasilitas KPU sida tedun ke desa antuk nglaksanayang sosialisasi visi misi pemargi nucap taler kantun ngantosang regulasi indik kampanye. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.